Siyakujampisa uyasijwayela amasiko. Hayi inyembezi lezo ze2 Ke batla ntho ke batla mo tseba ke mang a entseng o uswa ngole dipampiri ha o di bone dipampiri because of like hana any right or a etse because of ntho ke shebile ngo ke searchile everything the documents tsa bana ba everything ngibonisa ubuntu uyambona thank you hello Hello. how are you ngisaki because of bakuzoba better if bathuma wala bantwana uyo othengise indlu you understand so yena akathengisanga indlu ukushiya nayo nakhuluma akakutshelanga ama personal matters wabo nefamily yakhe sicale ukumbona masizongcwaba umama so manje njengoba sifika sithi siyamkhipha akafuni ukufika uthi yena uhlala 7 years yonke indlu kamama yakho yebo Ngoba anka asinaso isihlobo sine suke eZimbabwe. uyasilwisa oyena ufike eZimbabwe Asinaso isihlobo nje thina sithinteki thina eZimbabwe. bonisa ubuntu uyambona ngikubonisa ngiyabona ukuthi manje ungilethela ngiyababona ukuthi umthetho mawuthi lendlu yabantwana bakamama Qulu bakamamvilo liyaqulu indlu yabo akuyi ngokuthi ubantu bekabasha amaphedi that's why ngisho ukuthi wena umusa wakho ngiyawuthanda Nkosi yami ukhupha abantu Sambe yeke. ubuyela eZimbabwe namhlanje Manje ngitshela ukuthi usemabhola. mina wena eZimbabwe namhlanje Manje ngitshela ukuthi usemabhola.